Football Titi parjasari samruk pakwana ngai khavele donta ila Italian journalist rin tak mai Fabrizio Romano an Athletic report atarlan chhona chuan Manchester United nei tu zingami Sir Jim Ratcliffe hian team kai hroi tu te a zangna domna atan sumtam taksen atum to lova United alu chil nuwa Paul Magdadoi samthum pakhat velzet manageran bana wangin zangna domna atan an seng towa hei hi Ratcliffe hian atam tok to tiin malam hun kalzel tura chuan team manager bana wanga sumtam tak choilo duin chumi tur chuan mathlir anei mek ani Real Madrid hian manager thar tur anjong zela chumi atan chuan Jurgen Klopp Liverpool manager ro pui tak thin hi an beiseya he thu hi Romano ngei point atar lang to ma se Real Madrid hian anin ngai hlutna lantirin Jurgen Klopp hi coaching lama kirle tura thlem antum hau lawani Real Madrid hian Klopp hi an du bera ma se tuna Klopp hi coaching lama achol ria Global Head of Soccer mo phurna Red Bull a thokmek ania chuwangin Real Madrid hian Jurgen Klopp hian coaching lama ka kirle du to e tiin soiphot sela hetianga thu anei hmalo chuan coaching lama kira kan team kai hroi turin thlem kan tum hau lo an ti ani ber chu Real Madrid hi chu anin du ve tlat zela Klopp laka hetia indu kwalvel hi antifu angem chumi chhana chu malam huna kan hmungei tura beisei photang Saudi Arabian club langsar tak pali nei tu PIF kan ti mai thin Saudi Public Investment Fund hian club an nei zinga Al Hilala nei tu anina atangin share za somsari te meu an shala he share hlutna hi Paul Magdadoi zanhi somsari parugloi niin Kingdom Holding Company Prince Awalid bin Talala Company in Anlayani PIF hian Saudi club te choisan an tumna konga sumtam tak sengin player minglang sar tak an lalut ruya Saudi club dang te po anti mu mek an ram football point ngai ven a hlopa an income po alet engemaw zatin apunga ama asum an laklu thina tanga chhut phei chuan laklu ngorngora ma an so na sa hle ma se an man atam ve thawa wangin chu chuan film khurna an mania atu ve zel boka hetiang kara hian PIF hian ma an lak mek na enfiain investment an kalpui then khatpo an clear leta in siam rem angaina awmani chuan an in siam rem don ma se engtiangin nge ti lam ero ala chiang lova an din mun an maso na le an mani atanga luang chuak le luang lute an enfia vek nuwa ma lak zel dan tura thutlungna an siam zel don ani Brazilian thisen kai Italy national team tana khelta Jorginho hi engwanga Arsenal chuasan nge ani anzota ti hian a chang nuam ti taka ka in khel theina mun tur pan kamamo in ka in shia set piece ringot khachu homework linga po ka ngai lova chu thil ni na takpo ani atia zona zo tu in result in nei that thawa chumi awanga midang te in ti hlim boxi chuan engwangin nge set piece chu buaina alani cheu thei atia Jorginho hian set piece a in sorbinga ma se football tak khel chualam in thei ngil si ani chuan football moina tak in phok chuak zo lawang chu thil omdan ani tima player poimo ni duna kaneya khelmola inlan lo chuan phurna nei reng te hi ahar atiani Jorginho hian aklap hlui Arsenal hi adim lem lova Arteta hnuaya ain base anga apoimo tok lo pialama Arteta hnuaya khel khan nuam ati te chiam lova football nuam atina abo man thel ni hialin asia nuam ti takin ain khel lei thei lova chu wanga input chuak ta chuni in ain soi video masa a Chelsea midfielder poimo Moises Caicedo hian blue sa chamzel turin contract azyak thardon ti kan soikha kumsom ni palimi hian kumriat dai contract alozia to po seirem tiin athupunga anin rem nuwa kumsangni samthum pathum khleng dai contract azyak tharta ani kumsangni samni pathum ni puilain Caicedo hian Brighton atangin Paul Magdadoi za sompanga mantling thei turin Chelsea hi azoma Chelsea a hian an player poimo an khai pa jingami ani der to chu wangin Chelsea tan chuan Caicedo thlun nge zual hi apoimo le Premier League club Bournemouth chuan manager thar an nei dona Dortmund te po kai hre to tu Marco Rose an lalu don tuna Bournemouth kai hre tu Anthony Iraola hian season kalmek zuwa Bournemouth hi achua san dona amun ruang no khana tur club lamin dapin du khan tur an nei zinga German manager kumsomli pokomi hi an minta ani Marco Rose hian club akai hruaina hnung ber chu RB Leipzig niin nikum March thla khan an bana ani hian English team alakai hruai ngai lo awangin Bournemouth hi English team akai hruai masak ber tur an nita a Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach le RB Leipzig manager thin hi season thara
Premier League kan hmudon ta ani Manchester United ka hruai tu Michael Carrick chuan Barca a lona an chhuatir Marcus Rashford chungchanga thutlukna engma siam alani lo thu asoya kumsomni pariat mi hi lona a khelna Barca hian laklu andu ni in tarlan awm thina tu hnaya ero Barca hian laklu le lo mai an ril ruk ni te in tarlan ani Barca le United loan agreement a Barca hian angheta an leidu ani chuan pound maktadoi somni paruk point pakhatin an lei theyang ti in thu an del kila mase Barca hian hetiang zat sumsen hi an tum lo thung Carrick hian Rashford chungchanga a chelam engma soi anei lova malam hun tura ero thutlukna siam ngai awm thu soin tundin hmuna chuan hetiang lam engma ti fel awm lo ti in English forward malam hun tur chungchang hi ala chian lo thu asoyani Chelsea forward Cole Palmer hi Manchester United nen soizom thin an ni kha khami chungchang kha ama ngei hian soin mi te hian an du an soi ve mai ani ye kha thuleng ka hmu khan ka nui top Manchester hi ka chen na hmun thin ani nge ya ka chungte zong po an la cheng vek ma se Manchester hi ka ngai lem lo thlathum emo thil dang wang emo in klopo theilo reng ta ila chuan ka ngai ma na le Chelsea atang hian input chhuat tumna ka nei lo match khel tur kan la nei nuala FA Cup semi-final po kan la bak Champions League khel phak tur jinga kan tel phak bok chuan player kan mamo ang lak lu konga min pui thei ngei bokang Reece James nen kan mamo kan soi thina player kan mamo ang tepo kan lo soi dun ve thin thil kal dan tur nia kan ngai tepo kan soi dun fo mai atiani Cole Palmer hian Chelsea chhuat san tumna anei lova Manchester United pan tumna anei lo boka malam hun soilok theilo ni ma sela tuna adin hmuna chuan Chelsea tan Palmer chan lo na chan tur aom lavani in khel result lama kaita ila nizan khan Indian Super League ka match ni khelniin Chennai FC in Sikhat Fain Sporting Club Delhi an neya Odisha le an mikhwal Mohammedan SC a chakjak om lovin goal khat ve ve khungin anin ne tok ani Indian Football League season kalmeka Chamari FC namdari machonin goal khatin an neya Chamari FC tan hian goal hmashwai pepe ana khung hnuin Christopher Kamei le ruasanga le lal thanglina ten goal khat thewan khung bela Chamari FC hian phu takin point hum an hlo chuak ti hian Indian Football League season kalmeka Chamari FC hi te bula pangana an niya khelkwa voithum chakin point som pakhat an nei Marfroi tu Diamond Harbour hian point som pakwa an neya Chamari hian khelkhata khel tamjok chungin Marfroi tu hi point riatin an phak lo mek ani Nizana ve khan German Bundesliga khelchunjom niin heta hian St Pauli le an mikhwal kolna chakjok om lovin goal khat ve ve khungin anin he to ka League 1 a Lensin goal thum goal nia Toulouse nein Lensian PSG an zui zela League 1 a Lens le PSG te hi champion tumin anin chunjom ta zelani ti hian Lensian khelsamni pakwa point samruk pani nein Marfroi tu PSG hi point khachawin an phak lova ma se Lensian khelnia an khel tamjok awangin PSG hi an din hmun a tha hlea tuna point khachawa ma an hruai chungin match ni laya an khel tlema wang hian Lens khelzat an khela an chak bok chuan PSG hian point sarin ma an hruai fal theidon ani nizana vek Serie A match ni khelania season mangtha komo le Inter Milan in lanin Sassuolo mola komo an lengluta Cesc Fabregas sakai hruai komo hi an tlomani he match a hian minisomli panina Sassuolo hian Christian Volpato mangin man hruaya hemihnu minisomli palina Embala Enzola mangin Sassuolo hian an goal nina an khungzui le mase first half additional time ani Copas mangin komo hian an sipuran su thena second half a base ne sangjui le masela komo hian in khel thunun chungin Sassuolo mola hian goldang an nei bel theilova Cesc Fabregas sakai hruai komo hi an tloma Champions League khelphak an tumna konga an kong a har sajwal pha don ta ani heti lai hian te bula Marfroi tu Inter Milan eroin an mikhwal Cagliari an dim lova sithum final ne Inter Milan hian in khel thunun chungin phu takin point hum hian lo chuaka ma se first half a goal an khung thei bik lo second half a goal thum te hi khungin minute somnga panina Marcus Thuram mangin man hruaya minute somnga parugna Nicolo Barella an khung belin additional time minute somkwa panina Polish midfielder Zelinski mangin Inter hian an goal thumna an khung leya San Siro a sithum faya chakin Inter Milan hian an mamo point hum an hlo chuakani he match a hian Cagliari hian goal shot voi kwa an neya ma se Inter goal zone a voi khatma an pet lo ti hian Serie A season kalmeka Inter Milan hian khalsom thum pathum atangin point som sari pariat an neya te bula ma an hruaina ti zau zelin
pahni na Napoli hian khel somthum pahni atangin point samruk paruk an neya Inter Milan hi point som pahnin an sang fal mek ani mase khel khata an khel tama wangin an mani nai ber tu Napoli nen anin kar hi point kwa zim le theiani pathumna AC Milan amin point samruk pathum an neya palina Juventus in point samruk nein pangana komo an oma khel somthum pathuma point somnga pariat an neya tuna an din huna changchon komo hi tebula parukna tatla thei an niya Roma result anin ngat don ani nizana in khel result thin chhuwa danga Frank Lampard an Coventry English Premier League ain pet kai puya hemi chungchang hi mumal deuh hlakin soizau talokila chumi zuwa chuan fixture le transfer thuleng lam kan soi chun zom don nia nizan khan championship division a Blackburn le Coventry in machonin gol khat ve ve khungin anin ne to ka hei wang hian Frank Lampard an roi nuwa na sataka mason Coventry hi te bula pathum na tan phak ro lovin an sang falta a point somret paruk nein an mani neighbor to Ipswich in point somsari panga an neya pathumna Millwall in point somsari pathum chau an la nei boka pathumna Millwall hian khelma bak an la nei atangin point som pahni chau an hlo chuak thei towa an ni hian point som pathumin Coventry hi an phak lo ta box si chu wangin Lampard ta kai shoi Coventry hian championship a pakhanna emo pahnina emo amoran bok don ti achiang ta ani championship a hian te bula pakhanna le pahnina amor bok in season thara English Premier League an khel thei dona pathumna atanga parukna amor bok in playoff kaltlanga in singfelin Premier League khel tur team pakhat an ti chiang le don ani hetiang hi andan man mek ani awangin Coventry hi season thara Premier League khel turin anin petling ta a promotion an muta ani mase championship a champion tur hi chu lati chen mabak ani thunga Coventry emo Ipswich emo chau hi champion thei an ni awangin anni pahni atang hian champion no moi choi jok anti chiang chun zom don ani Premier League khel thei tura promotion mu konga te bula pahni na Ipswich hi an la him lova chu wangin Coventry hi pahni na aya niama anom thei to lo lain Ipswich hi chu te bula parukna aya niama te po an la omdai theya chu wangin an din mun ala thatok lo Coventry big hian Premier League an khel ve thina mase an khel lo na arei to sangni pakhat season kha Premier League an khelna nong berania khami season khan kum sangni pakhat mei kha a Aston Villa in golthum gol nia an ne tumin Premier League atangin an relegate ti chuan season som pakhat chung championship khela an tan ngar nuwa an be sei let ling muzuin division niam jok league 1 a an ta thale zela heta hian season nga an tan nuwa aya niam jok league 2 a an ta thale hetila hian boina na men lawin atlak buaka club how to lam in sing sakte thlengin an mamo kumsom nga pako chunga English 4 tier league a an tlak masak berte an tona wangin heng hun lai hi an tan chuan hun thim le hreom zual atlingani Premier League khelbe se khan Premier League atanga an relegate nuwa aniam zonga kalin an khelna level aniam tual maya an khelna level aniam awangin an sumlak lu atlem ve zel lo thei lova player thapo an nei tlem ve tial chutiang din huna chuan an din tak hiala wangin sangni sompasari somparia seasona league 2 la khel club Coventry tan hian be sei atlem man le mase sangni sompare sompakwa season atangin league 1 an khel ve le a season ni hunan man nuwa championship khel turin promotion an mule Premier League po anai le ta sota mase Premier League anin pet kai le theilo atewa an ran le thina season ruk azonin championship a ancham le ta mase abak chaman tum talawa Premier League khel turin anin pet ling ta a an du ber an chak ber an tin zone len ber thin English Premier League ngei mai season thara Coventry hian an khel thei don ta ani Coventry hian kumsangni somni pali November thla khan kumni le achan vedai contract zia puin Chelsea legend Frank Lampard an la luta khati lai khan championship table som pasarina ni in an din mun athalawa league 1 a tlak le an hnai man le mase Lampard hawin an han che tranta a ma an son zot ani ber maya table som pasarina bultan kha season a top meu chuan pangana atoban khara Premier League helphak tur zona playoff anin hlangkai mase playoff an van duaya Premier League an khelphak talawani tichuan tun season a Lampard hi laring chunzomin championship a match somli pathuma tangin voi somni panga an chaka voi sari chawan tlom goal somriat panga khungin point somriat paruk an neya championship season kalmeka an thlenchina chak tamber goal khung tamber point mutamber an ni meka Premier League khel turin anin petling ta ani Coventry hian Premier League atanga an relegate nuwa
season somni panga te meu championship league 1 le league 2 ate an manga tichuan season somni panga nuwa premier league khel turin Lampard tan mun sanga alang kai ta ania Lampard tan po coaching lama asu nu ti thatu a hlut na ti zuala aming ti thathar tu atling lo thei lawa coaching lama be se phak lo thin hian Coventry ya lotlina ro pui tak achana wang hian inrin tok na nasajok anei pha ngei po arin omani Lampard hian soyin match thum mabak ala omchunga promotion kan mu hi a special ma lotlina danglam bik po ani he kanin elna hian point lo chua aul sam lawa chuti chunga kanauten hetiang an thleng hi ka chuang le kumsom ni panga nuwa hetiang hi kan thleng ta ania aro pui tak zet ka in chuanga ka staff te po ka chuang le manager ka ni hi ka in chuang tak zet ati ani engpo ni sela zan in inrin ni zana in khel tur te hi seichun zom ta ila zan ina hian in elna sang sang khel chun zom tur ania chungji nga chuan English Premier League ka vointlai dar nga atangin Brentford le Fulham anin machonanga Darsari le chanvea Leeds United in Wolverhampton mikhwalin Newcastle in Bournemouth an mikhwalanga Darsoma Tottenham in Brighton mikhwalin zanlai pel Darsom panhi le chanvea Champions League khelphak tuma Tranlamek Chelsea in an elpui Manchester United an chunga om hi an mikhwal don ani zanina vekhian Serie A match thum khel turania Daruk le chanvea Udinese in Parma mikhwalin Darkwale achanvea Champion line Napoli in Lazio an mikhwalanga Darsom panhi le Minisom panga a Roma in Atalanta an mikhwal don bok Bundesliga a match nga an khel dona Darsaria arwalin match li an khelanga Union Berlin in Wolfsburg mikhwalin Leverkusen in Augsburg an mikhwalanga Hoffenheim in Dortmund mikhwalin Bremen in Hamburg an mikhwal dona Darsoma Frankfurt in Leipzig an mikhwal bokang League 1 a match thum an khel dona Daria Lechenvea Lorient in Marseille mikhwalin Darsom Lechenvea Angers in Le Havre an mikhwalanga Darsom panhile Minisom thum panga a Lille in Nice an mikhwal don bok zanina vek hian Spanish club ten elna Copa del Rey a final match khel tur niin Darsom panhi Lechenvea Atletico Madrid le Real Sociedad anin machon don ani anin machon na tur hi Spain a Sevilla khelmual Estadio La Cartuja ania neutral ground na team panhi te hian champion no moi choi jong ni in chuin zanina hian final match hi an khelang kan topic nanung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi soichun zomta ila heta hian talk spot in tar langin Liverpool chon Manchester United elpuin England midfielder kumsom ni pani mi Crystal Palace rin roll Adam Horton hi laglu antuma paun magtade somriat Borvel se nangai tura ngayani talk spot in tar langin Tottenham chon Argentine defender tha kumsom ni parian mi tuna Bournemouth na khelmek hi laglu antuma athupungin inrem na po an nei to Senesi hian Bournemouth a contract mang zodona chu wangin free transfera laglu thei tur jinga mi ania Tottenham hian athupunga inremna an nei puidana English Premier League ka anin hamtan chuan Senesi hi an lalu theidona ma se English Premier League atanga an relegate chuan Senesi hi an lalu theidon lavani iNews in tar langin Newcastle chuan Brentford atanga paun maktadwe somnga senga an laglu Ian Wiza kumsomni pakomi hi hral andua nipui transfer kongka honvele ama leidu tu te bengkhon antum Telegraph in tar langin Arsenal chuan Leicester City rol thar duam kumsom parukmi English player Jeremy Monga hi laglu ngei tumin tran an lamek iNews in tar langin Bayern Munich chuan Newcastle forward kumsomni pangami Anthony Gordon hi nipui huna laglu ngei antuma Newcastle hin anchel zawdon lawani chuan Gordon manatan hian paun maktadwe somriat an phut don ani Florian Plettenberg in tar langin West Ham center back Konstantinos Mavropanos hi nipui huna West Ham chosan theidin huna ading meka kumsom ni parian mi hi German club Borussia Dortmund in laglu antum Fabrizio Romano antar langin Austria defender kumsom thum pathum mi David Alaba hian a khelmek na Real Madrid hi nipui transfer kongka hon huna free transfer in achwa sandon AS in tar langin Real Madrid chuan Spanish midfielder kumsom ni pakomi Denis Ceballos hi an hral phala tuna hian Dutch club Ajax in laglu antum mekani Sky Sports Germany in tar langin Bayern Munich honorary president Uli Hoeneß chuan German goalkeeper kumsom limi Manuel Neuer hi season khadang an hena cham turin adua Manuel Neuer hi a thei chenarei chel zel adu ni in atar langani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soijaw theina chu nile phot sela pathiani jana in khel tur chungchang kan soilang lawa tuntuma hian enga tinge kan lo ti mai thei
pathian nia video ti chuak thei ngei tura kan in be seya chumi huna chuan pathian nia in khel tur te hi chu kan soi kai don chawani